Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Michael adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasingpet ni Rose nga asawak. Awan ti makunak kenkwana, taadda amin kenkwana tinasaya at agalad ti maysa nga asawa. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Michael dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, parikot ko no sa dino ti pagtrabahwak ita pare. Ay, sayang pare. Naladaw ka. Tay di na palabas alawas. Kurang kami ijayset a pagtrabahwak. Angam, adamot ton ti inayaban ni bus akadwame. Kasta ka di pare. Angam, bayam pare. Padasak lata damagan kan ni bus intun bigat. Noon niya ti makunana. Sige man nga rod pare. Tani, di bakit kumutan ti agtrabaho para kada kami. Hello, Carol? Hello, honey. Impagakmat kan ka umay ka dito'y dagus ko di kalman. Apay asaan kamot nga imay. Kwa, pasensya kan. Naibagakmat kan ka nga aging gaita, katawan pa'y trabaho. Ha? Anya pa'y lang nga rotyar aramidam. Agsapol kan ha? Manumot tan alawas asaan ta nag-date. Ay, Please, honey. Apay, di ka di mailiw kanya. mailiwak kan ka. Ala, di ka madanagan. Sarungkarang ka dita. Inak umutang iti kwarta ni nanang. O sige, namnamaak-day ta ha? Wen, o sige, babayan. Rimwarak lang amin, tapno sigurado nga awan makangag iti panagsarita ta. Narigat no makadlaw ti asawa. Umutang man iti 2,000 yon nanang. Bayadak tumadlang. Nay, itaman pa'y nga umay ka umutang kanya kanak ko. Pangusaram aya. Adda na patag a pangusarak iti kwarta. Inak ko mamang sapol iti panggadak iti ili. Ay nasaya ata na panunot mo day ta anak ko. Nasken nga agtrabaho ka. Tanay, ni Rose mo ti makitagtagad. Nakababain mo ta kada abalayan no maamwanda. Iso nga agsapol ka mo iti panggadam. Wen nanang. Nala, mabiit lang around. Tamapan ko alaan ti kwarta abulbuludam. Lakay, sika kumapay lang ti mangitulod iti anak ta iti pagadala na. Sa nabale, tawan pa'y magtrabaho. O sige, no day tati ko nam. Siya akong timang itulod kini Diana. Kan si kantumat lang ang timang sukon inton malam, amangan numarabyana. Wen, bakit? Siya akong timakamukan kwa na. Oh, naitulod kan dito pagadalan nyo, anak. Wan tatang, agyaman na kayong tulot nak. Alam mo na ito bag mo. Sumrag ka niti classroom nyo. Ang mga nururayan na kan ni mam mo. Wan tatang, wan gayam, sukunan na ka din ton malam. Wen, siyak timang sukon kan kainton malam. Iso ano malpas ti klase yo, dito'y kalaang ha? Saan ka rumrumar iji gate? Urayan nak dito'y. Wan tatang. Agyaman ak tayo may ka, honey. Wen, honey. Duan alawas ti napalabas. Manipod na udi ang nagkita ta. Iso ngay mayak, gapot na mailiwak kan ka. Kasta akmat kan ka, honey. Dito'y kan dagus ko ang maturog, ha? Agawit kan tulangan inton bigat. Ha? Please, kadwa anak dito inton rabi eh. Amangan ngamin no makadlaw ti asawak. Di ibagamkan ko na anak iturog ka iti may sa agayam mo. Sigurado apat yan na ti ibagam. Nasayang at tanagawid ka. Ha? Imbagakmat kan ka asukunam ni Diana iti pagadalan. Ngam sa dino tinapanam. Nagururay ti anak tay jay aging gatrabi eh. Imbaglaangan ta nakita jay gad. Kat inawagan nak. Kwa.
nalipatak matan. Imbes ko mga asikasyon ti anak ta, gaputang awan trabahom, ngam saan mat? Pasensyakan bakit? Jak matan na lagi. Awan lang arudan ti maitultulong mo dito'y balay, agraman ti anak ta, malipatampay! Sa dinong amin tinapanam! Adalan na panan mi kini pari Jesse idi rabii. Kasangay ngamin ti may sagayem. Ulbod! Kasano akadwam ni pari Jesse, kat nakitak ijay balayda idi rabi? Ha? Ha! Dayto'y titandaan naman. Idi damo ang naadaan kayo iti relasyon kini Brenda. Pinakawan ka, gapo iti anak ta. Ngam iti kanito nga ulitam manan. Jak amon, Michael. Ay na, pare. Nasaysaya at laangan aliklikam ni Carol. Pare. Apay, pare. Itulok mo ka di ang madadaal ti pamilyam, gapulaan kan kuana. Agkumpare ta, ngamjak kanunungan day tang araramidam. Pare. Amon pare, nasingpet ni Rose nga asawam. Angam, apay-pay lang nga agbiro ka iti sa bali. Tsaka mo pare. Gamkas ladyak kabaalan na mapukaw ko ni Carol. Kabaalam day ta, pare. Ti anak yu ti panunutam. No bilang pilitim tabagim aliklikan ni Carol. Kabaalam. Ngam no ti pamilyam ti mapukaw mo. Tungpal biyag a pagbabawyam. Pare. Pare, di mo kumatagidak sa dagiti ibagbagakan ka. Panangisagit ko lang kan ka. Kat agyamanak, no dangganak. Agyaman tayo may kahani. Amumet adyak kabaalan ang mabayag adi ka makita, hani. Sika talaga. Naka-shorts ka, hani. Ang mga lalaki day tagtok-tok-tok. Siya kunti mapan mangilukat. Sige. Rose? Pudno kay ang tiatap ko. At daman ang babaim! Apay nga da ka dito eh. Sinurot ka! Gaputa kayat ko apan kan ti amin. Ha? Sino ka? Di mong damagan no asino ka. Hawanan kayo itibain. Amom ka di nga da pamilya ni Michael. Ha? Apay atinong panak matlatan. Amok ada pamilya na. Ngam ko na naasaanan ang naragsakan ka. Iso ang nagsapol iti sa bali. Diyan day tsura na. Kita man ngamin day ta itsuram. Kasano ngamin asaan na ka nga isukat day ta asawam. Kat di ka man lang makapapintas. Kastaganya mo. Nagbastos kang nagsasaw. Uray kita makastuyak lang. Awan ti dinadail ko a pamilya. Husto daytan. Nakababain. Datayon tikit kitaan dagiti lumabas sa tao. Anya? Amuyo ti mabain? Amuyo ti mabain! Manipod ita, Michael. Awanan tinamnamaam apagawitan. Makaamukan itibiyag mo! Pangasim ko mabakat. Di na kumamot papanawan dito'y balay. Dayta! Alaang amin dagiti kawas mo. Total, dagita lang ti kukwam. Rose, pangasim. No tinamnamaam kat mapakawan ka, akas idida mo. Nagbidot ka, Michael. Manipod nagdanata. Pasiga sakit tinakam timpapay mo kanyag. Pinilit ko tibagi kapakawanan kan awatan amin na nagbidbidatam. Kapoy iti anak ta. Ngam ita, jakon kabalan, Michael. Awan apulos tinangag mo kanyag. Nga oray awan trabahom. Ngam apaya na aramin mo manenti kastoy. Anya tinagkurangakan ka. Anya, Michael. Anya? Makipagnaad ka dito'y, kunam? Wen Carol. Pinapanaw na ko ni Rose iji balay.
Katawan sa bali a pagkamangak, no saan na sika. Anya? Amok adinak awatan ni nanang, no agawid na kang balay. Sigurado nga ungtan nakday jay. O sige. Awan parikot kanya, honey. Agyaman na, Carol. Rabiin, nga mapay nakapulas ka. Sa dino ti papanam, honey. Ada na patagapagnak. Mabit man lang. Apay akanayon kamatan arumwar. Dinak man lapdan iti kayat ko nga aramidan, Michael. Apay, asawa na ka di? Tapno makibiyang ka iti amin nga aramidan, ha? Anya? Agyaman ka. Tay manugot ak nga agnaed ka diti dagus ko nga oray awan trabahom. Agasam, siyak amin ti aggas-gastos ditoy. Carol. Diya kun maanusan ti kastangar aramidam. Apay akasta kamatan kanyak. Apay, di ka di makadlaw? Nga awanan ti panagayat ko kan ka? Ha? Anya? Nasayaat ta na panunot mo ti umay dito'y balay, si ka Michael. Nanang. Anya ka din day tanga inararamid mo, ha? Uray inanak, saan ko akanunungan day tanga inaramid mo? Mangibabain ka! Nanang. Anya ti rason tapno aramidom ti kastaken ni Rose, ha? No ti rason mo kat nasulisog kalaang, pumanaw kan dito'y sangwanak, taamangan no anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Nanang, aklo na ka nagbidutak. Ididamo ang nagaramidam ni Rose iti kasta. Pinakawan na ka. Ngam ita, inulit mo ba nun? Ita, umay ka dito'y, gaputawanad di sa bali a pagkamangam. Gaputa na ungman kan ka da dya babae, kasta ka di? Nanang. Di ka di mabain iti asawam. Uray kasta nga awan trabahom, awan tinangag mo kan kuan ah. Responsable nga asawa kan ina iti anak yo. Ngam anya launay aya ti awan kan kuan na nakitam iti dayja babae. Diyak kayat nga umyan ka dito'y balay. Agawid ka itamot laeng. Kat pangaasim, taurnusem ti amin, Michael! Tatang? Tatang! Diana, anak ko. Nasayatan nagawit kayong tatang. Kailiw kayo unay. Kasta akmat kada kayo, anak ko. Kailiw kayo una yan. Tiinam. Anday di kusina, tatang. Madamang ang lutluto. Diana, anak ko. Asino day tabis... Rose. Anya aramidam dito eh. Diana, anak ko. Mapan ka pa i-jesilad mo, ha? Uy, nanang. Rose. Apay, di na kan maanusan ni Carol? Nauman kan ka? Awanan ti kwartam, iso adinakan kayan. Iso anagangwid ka, kasta ka di? Rose. Nagawid ak. Tanaka amiris akon. Sipod pa'y mauawatan na. Man anusam ti ugalit. Pakawanan na kumabakat. Aklo nagtinagbidutak. Kat ikarik, dahito yun ti maodi pa ng pasakit ko kada kayo iti anak ta. Michael. Amok asan akas karina mapakawanak. Ngam aramidak ti amin. Aging gama isubli ti sigod alinangan ta. Iti may kadwa agundaway, napakawanak ti asawak, Mr. Lonely. Namimpinsan alinipat ko ni Carol, kan liniklikak meten ti agaramid iti banag, apakasaktan ti asawak. Gapu taing karik, asaanen ama ulit ti amin ang nagbiddutak. To'y pagayam mo, Michael. Michael, pagayam ko, agyamanak iti dayto apakasaritaam. Pasat ti biyag ti panagbiddot. Ngam nasayaat tanaamiris mo ti amin abiddot mo, sakbay anaudi ti amin.
Sapay la kuma, ta itultuloy mon ti panagbalbaliw mo para iti pamilyam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Michael, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.